The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercerian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao pun rewlak. Just wow. Ki dukhat ka KSU North Khasi Hills District hak arp South Ring Nailar arhaja arpun riu lalit ban sam chaki pajba yaki kot link kadop ki bala tho bat penshai halor ki mat ki bakongsan ki baka sengkala dawa nak sarkar jala hak lengkari hoi district khamtam e hanongpo nakaliang ki katu kan imut ki riu pajba ki lapen pau bagi ai jing kersan ya ka KSU halor ki sin jam bat ki mat jing dawa ki bala bu hak mat ka sarkar jala Shushu ki lapan pauru bagi don ringkat bar ka KSU ka bami bandawa ya kimat ki bakum ka jat benriu ka don kam na ka banta ka lawai la don ru ka long kemi ka bala penram ya ka sarkar halor ka jingkem ya ki noy alam ka KSU bat set along ya ki sharilum garo bat ka dawa nau konrat ki sang ma urmentri rangba ka jela bo un wan ra no ya ki seshelong ngi ki long kemi te ngi diang bet ka jingba jongi kun samla ka ri jongi te kum ka jing ka hak ka dawa ya ka badai kum mangi ki kemi ngin kersan bet yaki kadiang kamon nimong retang menta kasin na bas dang bat hadu bukut ngin long bet ki jongki kana ka jing benta ka jing dawa ka jongki ya ka hak ngin hap kersan nakaliang jongi ki long kemi te to nakaliang jonga mari ka long kemi kentup lang gi bayadan lang ne bat ngi hang yang kahan bak kersan lang khamta mi ki kun samla ya ka seng KSU ka di ban ya di syafran ki bun ki kun samla menta la da ka seng ka do ka dan na yakin mana banyalam syakmat takari jongi kan sasulong kan sasuja karteng kadiban teli kadiban yak skambet kumbas dang ban hadu dakut empa kan ngirim kersan hi moya ka seng namala ta kamjar na ka seng ro ni ki pai ba ngim la ya te ka wei ro ka sarkar la nyon ben brat yang ki pai ba dei nem dei nyon ben brat tela dangi sya ya kata ka sarkar tangi la sya ngim dia yu ki kun ki tim dei re pangasyu ailat mentai ke dekar penrung kat bamon yang kasih pan nyon kat bamon te mentang ini akrsan be ya ka SU mo bakan tut kenyat be mat mo ini akrsan lang bok hi bakin job hi bakin la hi na alat ene kasuka suit mentaleng mo kasuka le bok pakadali set ikita sudu William nagar aken long akrsan hi dak long bakin tri dak ba hok mo ki SU ro kam dei bo ong ba kin su tre lumur pen kelumar pen iai mo nong kin yak be ka hok kin tre be ka hok ngirungin kersan be himongi ki pe ba ngir rangkat be ki be i pelajar pelaman nakta de manpor maka jeki jengki KSU mo masno ba kita ki santri ki mat kita wa ki long ki kodor ki dong kami nomor beliau kadang mi isni mata ki por bang i lembang si patai social media habe ka jing ya protes ka jeki de mata ka nega long ka nega isni siman mo kalau long sebab pelak ndai ka bor jong ka jing ya tiplam gum don chu penong ba abang kile nu kam sim datang senjam ka balong banyu ka jing syane lang kan ndai mencule ka bor melajia ade balada ba kiati atu kalenti hoj ka jing ti nanti hadu katu ke don ka bor iki di pajba ni ka sarkar ka mencule don bor mo awi kamat ku golong ba habi de sakwi kamat namanta ka ni ka jingrung jeman gi bar jelaro tapi dia begini ki jungwan belah kemudian ke medabar jelah nasional ada kami nak liang sarkar jelah kapan ya alat quality namenta bante la kami kene ke jurung juman kini bar jelah ke jungwan belah juni ki bru banabar tak sikit dai namenta ki bru muluk jungi ne ko jelah jungi mo tam labun siang ai kilong pa ki kun samla ka jatu ba bu jam rai ke bor jung ka sarkar pat kemdon kata ke jengte la kam ke belum ka kam itikena kenang bakin te ya kata kemut bakin jengrung jengmi du keni tenaten kenang bakin mi ente gibru tentang kejulong jeman mata bayi gum tekar buan belan bar jela kemjulap kene beladap mau si ino haberni gedon rajeng cek bar jela repulsi sulang tang daka karumpang bo Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.